استقلال هفته پیشین مراتبه 14ام عنوانی چمپیونی تاجیکستان عاید به فوتبال را دریافت و امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه یک بازی موقوف مانده با استراوشن را برگزار میکند. این بازی به قولی که چیزی را حل نمیکند، اما با انجام این بازی محض در اینجا مراسم سپاریدن جایزه ها به دسته چمپیون به دسته استقلال برگزار می‌گردد که برنامه فوتبال تاجیک تصمیم داریم آن را برای شما پیشکش کنیم. Поздравляю, конечно. Спасибо большое. Чемпионство. Каким был сезон? Сезон был, как все знают, тяжелым. Команды очень хорошо усилились, так сказать, много легионеров, особенно Вахш, Раушан. В этом году, я думаю, была достойная конкуренция, поэтому не был легким год, так сказать. Но, к счастью, мы все сделали правильно и выиграли чемпионат. Предстоящий матч с Гоа еще тяжелее, да? Да, конечно, вот это наша последняя игра в сезоне будет, и мы, конечно, обязательно их дома выиграли, постараемся выиграть на выезде. Вы в запасе, да? Сейчас почти все ребята в запасе, да? Да, Основной состав. Да, и я думаю, все готовы уже со второго тайма, все готовы выйти, и в любую минуту, конечно, готовы выйти. Но я думаю, скорее всего, все поиграют по чуть-чуть. مبارک باشد اتمجان چمپیونی نوبتی. خب از همه بازی مشکل کدام بازی بود این موسم؟ رحمت برای تبریکات. ما همه مخلص فوتبال تاجیک تبریک میگویم. همه بازی مهمترین در همه بازی آسان نبود. با قهرمان شدن هم دسته استقلال آسان هم نیست، ولی قهرمان شدیم و خیلی خرسند میباشیم. با فکر ما همه بازیات خیلی به هر صورت کدام بازی بود که در خاطر نقش بست از لحاظ مشکلی؟ از بازی فکر میکنم بازی وقش یکم کروگی که بازی کرده بودیم اون بازی. مراسم جایزه سپاری میشود به این یگان آمادگی مخصوص دیدید یا نه؟ امروز ما را راستی گپ دینا در تمرین گفتن که مراسم جایزه سپاری میشود. اومدیم امروز بازی در بازی نشان بده خرسندی خودمون. نصف هیئت اساسی دسته هنوز در میبینیم که در ذخیره نشستن. این البته معلوم است که این بازی یگان چیز قریب که حل نمیکنه. اگه همه بازی‌ها برای تیم بازی‌های در کره سرمربی امروز همه بچهای جوان در گفتی گپا وقت داد که بیان باوریشون بخچون گیرانو در تیم استقلال آینده در میگه که از جوان وابستگی میکنه. چنانچه گفتیم این یک بازی موقوف مانده بود که برگزار گشت و با نظر داشت یک بازی دیگر در مرحله گروهی لیگ چمپیون‌های آسیا با دسته گوای هندوستان و با نظر داشت آنکه استقلال الکی با به دست آوردن مساوی در بازی با وخش باختر در سفر چمپیونی خود را تامین کرده بود، ایگور چریفچنکو مقابل استراوشن یک هیئت آمیخته را به میدان آورد. اما استقلال با دلخواه هیئت برای دلخواه دسته حریف پرقدرت است و شاگردان چریفچنکو برای اثبات این اندیشه الکی در دقیقه نهم حساب بازی را کشودند. محافظتگر میلین چابانوف با یک ضربه از دور توپ اولی استقلال را وارد دروازه استراوشن کرد. ضربه بسیار خطرناک و اینک حساب شده می شود دوستان گرامی. اگرچه بازی دغل نبود، اما در یک برخورد منوچهر سفروف با بازیگر استراوشن جراحت برداشت و او را در میدان محمد جان رحیموف عوض کرد. با گذشت چند دقیقه دیگر شامپون کمالافه که اخیراً با زدن 12 گل بهترین نشانزن چمپیونات گشت، گل 12 خود را زد. اخیراً که مشکلی ها پیش اومد اینجا
чӣ гуна гол аст бо иштироки Шон Пол Камолафе. ҳасан муборизаи ӯ бо Рустам Соиров низ баҳри беҳтарин нишонзанӣ мусобиқа шуданд бисёр ҷолибу диданӣ. истаравшан гоҳо ҳуҷум мекард, аммо ин ҳуҷумҳо ба Муҳриддин Ҳасанов, ки бо дастбанди сарбонӣ ба майдон омада буд, чандон ташвиш эҷод намекарданд. истиқлол бошад барои кайфияти худ бозӣ мекард. дар охирҳои қисми якум Масрур Ғафуров низ голи худро зад ва дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус рафтанд. инҷо имконият ҳаст, зарба ва гол. ҳисоб дӯстони гиромӣ тавре мебинед 0-3 мешавад. Масрур Ғафуров боз як голи дигари худро дар лигаи олӣ ба қайд мегирад. ҳамлагари ҷавони дастаи Истиқлол ва узви дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар. ба ҳисоби миёна се бозӣ дар як моҳ рост меояд, ки фикр мекунам хело камам ҳаст. Як дақиқа вақт илова шуд ба қисми якуми бозӣ ва бо ҳамин нимаи аввал дӯстони гиромӣ ҷамъбаст мешавад. ҳисоб 3-0 ба фоидаи дастаи Истиқлол. интизор мерафт, ки усулан ҳамин гуна як бозӣ хоҳад шуд, чунки аллакай чемпиони маълум, барои Истаравшан ҳам ин бозӣ ягон аҳамияте надорад, барои Истиқлол ҳам ба ҳар сурат. бале, дуруст хайр кардед. дар он ҳолате ки даста қаҳрамон мешавад, омодагӣ ба бозӣ хеле душвор мешавад, тайёрӣ ҳам ҷисмонӣ ҳам рӯҳан. аз ҳамин сабаб бозӣ мо шоиди 3 гол шудем ва бозӣ на он қадар ҷолиб аст. хело мушкил аст дар масалан ба майдон баромадану ба қавле ки дили нохоҳам бозӣ кардан. бале, барои он ки соли дароз як марҳилаи вазмин дар зимистон мо мегузарем, дар ҳавои сард, ва фикр мекунам имсол Истиқлолро хело ҳам бозиҳои вазнин баргузор гашт ва фикр мекунам барои Истиқлол як аз сезонҳои душвор ҳам гӯем хато намекунем, ба хотире ки вахш бозии хуб ва рақобати хуб нишон дод. аз ҳамин сабаб бисёри бозингаро мехоҳанд тезтар ба истироҳат, тезтар ба ҳуши падару модар ё ин ки оилаашон раванд. бубинед ки аммо Истиқлол баъди ин бозӣ албатта истироҳат нахоҳад кард, чунки дар пеш бозӣ бо Гоа истодааст. ман мехоҳам мо шумо баромади дастаи Истиқлолро ҳам дар ҷоми дар лигаи чемпионҳо андаке ба риштаи таҳлил бикашем. ба андешаи шумо то куҷо Истиқлол муваффақ шуд, то куҷо на? чӣ имкониятҳоро истифода бурда тавонист ва чиро на? имконияти асосӣ фикр мекунам бо дастаи Алзавра дар Ироқ бозӣ буд. мо аз тамошои ин бозӣ ба як фикр омадем ки ин бозӣ бояд мусовӣ ба анҷом меёфт ва фикр мекунам ки бозӣ бо Алнаср, мо ҳамагон мефаҳмем ки Алнаср яке аз дастаҳои пурқуввати бошгоҳи пурқуввати дунё, барои ин ки бо дастаҳои пурқуввати Англис, тамоми Аврупо муборизаи хуб мебарад ва бозии охирон ки бо Гоа аст, мо қувва дорем, мо чӣ хел гӯям, мо ҳамаи чизро дорем ки ин дастаро мағлуб кунем ва мутаассифона бо дастаи Алзавра бале шамс канзад, барои он ки бозии сафариро бо дастаи Алзавра мутаассифона бохтем, аммо ин бозиро бояд мо бо мусовӣ анҷом меёфтем. ба ҳар сурат Истиқлол он чизе ки метавонист барои лигаи чемпионҳо ҳам кард, дар чемпионати дохила кард. ба ҳар сурат дар умум имсол мавсиме ки гузашт, ман дар умум дар назар дорам, дар қиёс ба мавсимҳои қаблӣ чӣ гуна буд аз нигоҳи шумо? яъне футболи мо як гоме ба пеш гузошт ё на? бале, фикр мекунам ки соли гузашта пеш аз он солам мо қадамҳои калонане бо қадамҳои устувор ба пеш рафта истодаем. барои хусусан Истиқлол бошад, ман ҳамчун бозингари Истиқлол ҳастам ва дар Тоҷикистон танҳо дар ин даста бозӣ мекардам. агар дар бозиҳои байналмилалӣ натиҷа натиҳем, фикр мекунам барои Истиқлол соли пурбаҳор нахоҳад шуд, барои он ки лигаи футболи меҳанро солҳои охир дастаи Истиқлол чӣ хел гӯям, рӯйрост мегӯм, бале дастаи пурқувват аст ва фикр мекунам на, агар аз гурӯҳ ба марҳилаи нимҳимоии рӯйхат мегирифтем, фикр мекунам ки барои Истиқлол мавсими хуб буд. баробари ӯ ҳамчунин Ахтам Назаров рақами 19
капитани даста вориди майдон мешавад ва бо гузашти ҳамагӣ 6 дақиқа аз оғози қисми дуюм довар ба дарвозаи Истаравшан ҷаримаи 11 метра таъин кард ва онро Ахтам Назаров моҳирона иҷро намуд. бархӯрда буд бозигари дастаи Истаравшан, пеналти таъин шуд ва онро бехато тавре мо мебинем Ахтам Назаров иҷро мекунад. ин гол албатта эътимодро барои ғалабаи Истиқлол дар ин бозӣ даҳчанд кард ва ҳама садои хуштаки доварро аз анҷоми бозӣ интизор буданд. аммо то анҷоми бозӣ ҳанӯз вақт зиёд буд ва дар идома Истаравшан ҳам голи худро зад. Султонбек Фозилов имконияти худро истифода кард. ин охирин голи ин бозӣ ва умуман чемпионати 32-уми Тоҷикистон буд, ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе зада шуд. Бравои бозигарони Истаравшан, шонси бисёр хуб. Зарбаро мебинем ва ин ҳолат бартараф шуд, аммо баъд аз он дар имконияти дуюм ба бозигарони Истаравшан муяссар мешавад ки гол зананд. зарбаи аввалро тавре дидед Тӯлқин Эргашев иҷро кард, он бартараф шуд ва голро Султонбек Фозилов бозигари рақами 7 ба ҳадаф мерасонад. Дақиқаи 74-уми бозӣ Истаравшан ҳисобро дигар кард. бо ҳамин дӯстони гиромӣ 3 дақиқа вақт илова шуда хотима ёфт. бозии охирин дар лигаи олии футболи кишварамон ҷамъбаст мешавад ба мавсими 2025 низ расман бо ҳамин хотима ёфт. чунончи интизор мерафт бо фарҷоми бозӣ маросими ҷоизасупории дастаи Истиқлол баргузор гашт. нахуст ҳайати ҷавонони даста, ки дар мусобиқаи худ унвони қаҳрамониро ба даст оварданд, рӯи суфаи фахрӣ омаданд. албатта барои муддати тӯлонӣ нақш мебандад ва онҳо метавонанд дар оянда номбардори футболи тоҷик бошанд, чӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол ва чӣ дар ҳайати дастаҳои наврасону ҷавонон ва олимпиву тими миллии кишварамон. сипас ҳайати асосии даста низ медалҳои тиллои чемпионати имсоларо ба гардан овехтанд. бо ҳамин Истиқлол маротибаи 14-ум унвони қаҳрамони Тоҷикистон оид ба футболро ба даст овард, ки сар аз роҳбарият, ситоди мураббиён, бозингарон ва кулли ҳаводорони ин дастаи номдори кишварро бо ин пирӯзӣ муборакбод мегӯем. мо дидем эҳсони панҷшанбе ки дар равзанаи гузариши тобистона ба ҳайат пайваст. рустам соилов барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарини нишонзани мусобиқа талош кард. сулимҷон қурбонов мавсими бисёр голиро пушти сар кард. муҳаммадҷон раҳимов ҳам ин мавсим намояш хуб буд. амирбек ҷурабоев, ҳамчунин шод гусиев, боз фарух абезов, одил эргашев, дорбе коралик, одил эргашевро болотар гуфтем, мураббӣ дар рӯзогон бо дмитрий тяпушкин, эркин додоҷонов аскари даста, масрур муродалиев, маъмури тим ва ҳамчунин чеҳраҳои дигар дар ҳайати дастаи Истиқлол ҷоизаҳоро гирифтанд. ба сарбони асосии даста Алишер Ҷалилов сертификати қаҳрамонии дастаи Истиқлол дар соли 2025 дар лигаи олӣ супорида шуд ва акнун лаҳзаҳои ҳассосу муҳим аст. дӯстони гиромӣ, ҷоми қаҳрамонӣ тақдим карда мешавад ва мо хоҳем дид, ки Истиқлол дар ин лаҳзаҳо бори 14-ум бар халоси сари худ ҷоми қаҳрамониро мебардорад. ин камёбӣ ва муваффақияти навбатиро ба тавни кормандони дастаи Истиқлол, футболбозон, истиёди мураббиён, мухлисон ва роҳбарияти даста табрик мегӯем. камёбиҳои навбанави тимро дар расаи байналмилалӣ интизор ҳастем. мустафаҷон, усулан ҳамин мавсими мушкил буд барои ҳайати ҷавонони Истиқлол? ба фикри ман не. барои чӣ? барои ки мо
5 بازی پیش از چمپیونات تمام شدم و گل هم خیلی زیاد زدم. اگر بازی‌های استقلال رو هم در خانه و هم در بیرون در لیگ چمپیون ها اگر تحلیل کنیم، منظور من دسته اساسی رو، همین موسم با برار بود یا نه؟ از دو موسم اخیران با برارتر بود. این موسم این موسم گذشته با برارتر بود. الک هدف آنها از گروه برآمدن بود. در آخرین بازی معلوم می‌شود که آنها میبرن یا نمیبرن. شانس هم کم است. خیلی کم است. خیلی کم است. Наше поздравление. Каким был сезон вообще? Ну, тяжелым. В смысле тяжелый? Вы же стали чемпионом Ну, все-таки. стали, да, это есть, но игры были тяжелые, все равно команды немножко лучше стали, и иностранцев стали приглашать. Ну, с Вахшем до предпоследнего тура почти ровно шли. Есть матч с Гоа. Учитывая это, вы ротировали состав, да? Это у нас больных много. Много травм у нас. Это чтобы игровая практика была. Потому что все равно футболист без игровой практики это не очень хорошо. Каким был сезон для Истеклола в международных турнирах? Ну, 6 очков взяли, к сожалению, могли бы и в Ираке лучше сыграть, потому что с Аль-Насром я эти игры вообще не обсуждаю. Вот, и вообще, я думаю, в этой группе и в этом ФК-2 в Лиге Чемпионов неинтересно играть. Вот, а то, что сейчас, к сожалению, не все от нас зависит. А сейчас последний тур остался, да, но коэффициент баллов никто не отменял, потому что поедем, будем все, что можем, делать на футбольном поле. Вообще вы, в принципе, довольны сезоном, учитывая все? Ну, чемпионами стали, это уже хорошо. Ну, все равно тренер, они все максималисты. Что-то получилось, что-то нет. Какие планы вообще жизненные? Жизнь, здоровьем заниматься до лета. До лета? Или до после зимы? Не, до лета. До лета? Операция предстоит просто сложная. Поэтому, И на что намекаете? Я не понял. ну, до лета все, я от футбола. Все. Паузу даю. А кто будет возглавлять Истеклол? Я не знаю, еще к руководству надо обращаться. Гоа это последняя ваша игра? Да. Вы уходите? Да. Матуренко остается? Не знаю, еще мы с Михайловичем на эту тему не разговаривали еще. Поговорим потом. Удачи вам, Игорь Спасибо, Геннадьевич. тоже удачи. До свидания. خب دوستان عزیز، من ما در یک صحبت کوتاه خیلی چیزها رو برای خود گرفتیم، از جمله آنه که این بازی با گوای هندوستان برای ایگر چریف چون که سرمربی دسته استقلال، یعنی بازی آخران در سمت سرمربی دسته استقلال خواهد بود. دیگر همین مونده که ما با همه بازیگران دسته استقلال، ستاد مربیان، راهبریت، کل اخلاصمندان دسته استقلال این پیروزی رو تبریک و تهنیت بگیم. در همین جا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.